Chibai ule US politics chan chin tharlam tak mai pusiti lalrin oman miron buat sai sakle ta a hemi chungchang hi tuntruma chuan kan tar lang le don ani Donald Trump pan White House atangin campaign atan chho le ta nimin inrin ni October ni som chonnuwa President Donald Trump chuan White House balcony atangin campaign atan chho le ta a ama thlop tu pungkhom te ma a ka thato hle ani ti in ama du sak tu tele tong trai pui tu te ne na lom thu asoya COVID-19 hrileng mek chu akiang meka America rama vaccine po ti thei thuai ani ang ti in October ni song pani tho tan nia Sanford Florida state ta campaign rally pui tham taka akal tur thu le annuwa Pennsylvania state le Iowa state ta campaign atum ti apuang ani White House bultuala lo pungkhom ho chuan korpol an hafurmaya CDC guideline angin mayan tuam furbok Sanford ta hian October ni khan campaign rally nei turani a ma se Trumpan coronavirus ave ve ta ka wanga khung ran ani awangin thul ani hetianga White House bula Trump campaign rally buat sai tu te hi peaceful protest defending law enforcement in the poll anni a black sheet din tu condensed awens le police officer retire Brandon te tamte anni ven himna film khurwangin White House bul naya Layet Square vel chu uluk takin secret agent ten anveng vekani he campaign rally a hian black le latino hote antel nualani Navy Colonel Dr. Sean P. Conley Donald Trump and call to big Dr. Chuan in rinit laya thupuan statement ti chuakin voin laya president chu Center for Disease Control and Prevention du dan criteria angin COVID-19 PCR sample test atangin midang kai chon hlom ani talove ti in thulom om tak apuanga he Dr. Conley thupuan memo hi White House Press Secretary Kili McEnany chuan reporter te aril chongani McEnany chuan engtik nge president in COVID-19 test ane nun ber ti anzo na chu American zinga test nei ngun ber ani ti chawina chang Democrat ho te chuan Trumpan COVID-3 akai Adam rang lutuk chu an oi thei mek lawa White House lamin thu jep ruk an neya an pu dewani Tak Carlson Fox News nena Donald Trump chuan Jitop nia test kani a kan test non le point engma a to lawati Trump hi Walter Reed Military Hospital Bethesda Maryland nili enkol ani nuwa Adam chak ema wangin medical team enkol na le thuron angin White House a akir le thuaya White House atangin rampum huapin radio le TV atangin campaign aneya Fox News atangin Sean Hannity le conservative radio host Rush Limbaugh te program atangin mipui hnena thucha asoya radio rally ti in zirtop ni khan huna mangani Trump chuan Paula Biden chu tluk phalo ma se kumlikal ta aina chak jokin ne naro puijok greatest victory anei don ni in asoi ti in AP News chuan atar langani Florida state a chuan October ni khan ama Donald Trump hovin campaign rally nei thailo ma se Operation Mega ti Alpha Upaber Donald Trump Jr. le Florida State Governor Republican Ron DeSantis le Congressman Republican Matt Gaetz hovin nei ania hardcore Trumpers ho Trumpis anti mai zathum rual te pungkhomin Trump Jr. chuan Biden chu socialist ho te thunhoya kuna radical left ho te kai bu tur ti in USA socialism kalpui tuma apu ani Florida state bika COVID-19 wangin mi singkhat sanga anthi to a chung jinga za asomko pathum chu kumsom nga panga chunglam anni ma se kumsom ruk panga chunglam mingo te chuan Trump chu anla thlop hle ni in an soi thungani Trump le Biden anin chapchar don lo Commission on Presidential Debate CPD buat saya Trump le Biden te in chapchar voi ni na tur chu thul fel anita a hei hi CPD lamin Joe Biden an ven him le an tran lutuk wanga
Trump campaign team chuan an pua Biden campaign team ero in Trump an Biden an hil hne lo wang le in chap char hoi khatna an hne lo wang ani an ti thung Tim Murtaugh Trump campaign deputy manager chuan Dr. Berin President Trump chu October ni som panga a in chap char thei turin a hriselin adam thato ati lain Biden team lamin chuan lam siamin remote location a in chap char tir an tum hi Biden ven him tumna le CPD chuan atran lam ati lan na bias ani hei hi adik lawani ti in thu chua asiamani Trump le Biden in chap char tur hi ahma po in House Speaker Nancy Pelosi le Democrat ruai tu tam takin andu lawani Commission on Presidential Debate hian an ru man lok ang chuan September ni somni pakua October ni som panga le October ni somni pahnia nei turin an rem thi diama hei hi Biden team point an lo rem ti to kha ani hetianga thil akal tak nuaya chuan Trump campaign team le Republican ruai tu ta chuan Biden chuan Trump ama chon ngam lova pu in CPD po thlaibik nei biasa an pu ta ani Trump chuan virtual debate ta tel atum lo ti puangin October ni somni pahni le October ni somni pakua a in chap char nei ni se ti in rotna a thlenani October ni somni pahnia ruaman lok ang chuan NBC News Kristen Welker chuan Trump le Biden in chap char hi Belmont University Nashville Tennessee State a nei ani ang September ni somni pakua a Trump le Biden in chap char na khan trong kam moi lo mangdunin Biden chuan Trump an atong aron ti boi chu man shut up ngoi chip cham ro ti te chibing thlialu tu pa racist nui zathlak pa clown ti te aman khuma Trump pa point jo mutchuak pa sleepy jo ti te amang ve bok ani Donald Trump hian Operation Mega Make America Great Again ti chu November ni thum in thlan ma in nasatakin nei chau atuma chuti rualin Democrat ho te chuan White House Rose Garden a September ni somni paruk khan Supreme Court Justice turin Amy Coney Barrett aruata kha program kha COVID-19 free ti dar tua pu in free ti dar tu ro pui super spreader ti in an ko pha ani Rose Garden a September ni somni paruka pun khom na kha tun naya Trump a khon bol upa ho hrikai dar tran na ani ti in an soi selani Washington DC guideline angin mi somnga chin pun khom thei ti lain White House a Justice Amy Coney Barrett ruat na khan mi za somnga an pung khoma tren khatin mai tuam na an vu lawani tuntrum US President thlang tur chu mi mal ai ma in ngai dan ideology thungmun lo in beina anasa hle a soito thinangin conservative le liberal thiang jaw ho in beina le in hrui po na ani bera evangelical Christian te phei chuan sual le tha evil and good in dona ang hialin an soi thinani Biden running mate Senator Kamala Harris pasal Doc Imhoff po anupui tan a campaign na sa le a Nevada State a Reno University Coffee House a Trump hian midang angai sak der lo anupui po in COVID-19 a vei reng si a asoi ve ngai lova American dang mi nuai ni le sing khat thi na po asoi ngai lo ama chanchin ringot asoi mai White House a hian midang lai na tu mangai tu an thut angai ani ati ni in AP News chuan a ziak Pew Research Center chuan kumsom ruk panga chunglamin Trump chu an vote lang puya chung mi te chu vote nei mun lia thena mun khat ang an ni a kumsang khat jakwa som sari nuwa an tamber tumani ang ti in sang ni som pani kuma khan kumsom ruk panga chunglam chu voters jinga za asom sari le point pakwa an ni a an jinga Democrat za asom li pali Republican za asom nga pathum man ni ati NORC University of Chicago le AP News tang dunin Poland laka Republican tamberin dan lova pemlut illegal migrant an ngai mo a Democrat ho jinga an hrisel na healthcare ngai ven an tamberani ati
COVID-19 bo thui ani angem ramchang kang le hausa zo ka po COVID-19 hrileng chuan re lam alapan tak tak theilowa he coronavirus hian kumsang ni somni pakhat kumlai hol thleng chu khovel hi ati boi tura chu tani a World Health Organization WHO le World Bank lam te chuan he hrileng hian khovel mi hring makta duai tam tak tan re thei ngoi na asiam sakang an ti ani India rambika COVID-19 hri wangin voin Sunday thleng hian mi nuai khat sangriat zathum somthum pali an thi to a avei makta duai sari antling to ni in Union Health Ministry chuan soya darkar somni pali chungin mi sing sari sangli zathum somriat pathumin anvei tharani thi zakwa som pariat anom ma se India hi dam chuak an tam hle a za somriat panga ni in dam chuak tamlama asang hle thung sarkar lai pui chuan me thla khan COVID-19 hridona stimulus package atan US dollar tluk le ding on zani somruk paruk alo seng to a ma se economy recovery ero achak lo hle ani Harsh Vardhan Union Health Ministry chuan kumsang ni somni pakhat July tha a mi makta duai zani somnga tal chu vaccine pek thei tura nga in mi makta duai zali somnga atanga zanga inkar te chu tin zone ani ati heti lai hian Mizoram state thanom zofa tam tak chen na Myanmar ma po COVID-19 vei an pung chak hle a nimin inrin ni October ni som khan mi sang ni za somnga pariat vei thar omin avei mek sing ni saruk zakwa somli paruk antling to a thi zanga somko pariat omin nimina thi somthum pahni omin epinews chuan atar langa hrivei hi Rakhine state antam ber ani